Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo Nuru y'Amashariki, tubazaniye amakuru yo kuri aya manywa yo ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Njye mwumva kuri mikoro ni Sentama. Sindi jyenyine rero, ndi hamwe n'umutumirwa wacu Mushakamba. Wiriwe neza? Sentama, wiriwe. Wiriwe neza Mushakamba. Yego. Amakuru? Amakuru ni meza, n'imvura yo kwa gatanu. Imvura yo kwa gatanu ndabona ikomeye. Umugani w'abantu ngo yabaye akasamutwe. Reka tugere mu makuru. Nubwo nyine imvura mu Rwanda haba imvura, Yego. iy'amasasu muri Uvira nayo ntiyoroshye. Uvira ngo yaguye kuri Makanaki rwose, yamunyagiye. Makanaki ubu amanitse amaguru dango bayarashe. Imvura y'amasasu rwose yamunyagiye, iramwemeza, imwereka ko ari General Otoporokarame. General yarashwe rwose. Iyo Uvira ibereyemo udukoryo cyane, nka twa tundi twa Sake na Goma. Cyangwa hariya mu kibaya. Agasozi kamenyekanye cyane kitwa Kanyamahoro. Yego. Kajyaga kaberaho udushya twinshi. Aha naho niko biri kugenda. Ngo hari imbunda iri gukubita umugore utwite inda ikavamo. N'umugabo ngo ubura bukica gusa. Intare zabazaniye imbunda batara no muri filime batigeze bumva. Inkuba no mu kibira yongeye. Yego. Naho yatanze gasopa, ariko reka duhere Uvira. Twumva ibya Makanaki n'uburyo abigize FARDC ziri kwirukanka. Ura zose ngo zibumbiye muri Wazalendo ngo zambara umwenda umwe. Shakamba turaza kujya Uvira. Ariko tunarebe hafi yaho ahitwa Mwenga. No muri Mwenga. No muri Mwenga ndabona amakuru angezeho. Ko FARDC bagize agafu k'ivugwa rimwe. Noneho Warungu yabaye amahoro n'umudendezi 100%. Birakomeye hariya. Abonye ko Wiringoma yageze Kaziba ku bitaro. Hagiriye ikiganiro kiryoshye cyane. Warungu yose ngo iratekanye, imeze neza no mu mudendezo. Reka twinjirire. Yego. Duhere muri Uvira. Yego. Ku isasu rihari, uburyo bari guhunga byose. Yego. Ubundi tuze kumva Makanaki ukuntu ari gushuka abatarashwe ngo bakomeze barwane. Kandi ari mu nzu, n'amajwi arumvikana ko ari mu nzu. Nyine ari kugira ngo aho arwariye. Yego. Intare zitahagera vuba. Zagere yaragiye yarakuyemo ake karenge yarimo. Yarongeye bakagenda. Cyangwa se ashoboye guhunga. Ariko ngo yakubiswe. Nibyo, yakubiswe bikomeye. Yego. Kandi nk'uko amakuru abyemeza, turi buze kumva amajwi cyane. Yego. Bavuga ko habayeho guhunga. Yego. Bari inkomere nyinshi, bamwe bakoherezwa Uvira mu bitaro bya Uvira, abandi bakaguma hafi hariya. Ko bimeze. Mu bagumye aho ngaho harimo na Makanaki. Yego. Ariko arimo arababeshya ati imwihangane nimugire mute. Ariko ikigaragara yakubiswe nawe ari mu bitaro. Uyo kuba ari mu bitaro ntabwo arimo kuko ari umuganga. Nta nubwo yagiye kubisura. Si naho yimuriye ibirindiro. Ahubwo yagiye kuvurwa. Nuko yakubiswe.
ngira ngo reka duhere hejuru. Amajwi ya Makanaki turayumva nyuma y'abandi. ya Makanaki tuyumve nyuma. Tuyumve nyuma. Ahubwo duhere kuri izi nyandiko z'igiswahili ziza zikurikirwa n'aya majwi y'abaturage. Reka tuzirebe tuzinyuremo. Yego. Zirebe reka zigereho. Kandi nubwo baza bigize abawazarendo abenshi ni abarundi n'aba FRDC. Yego. Kuko ni wa muvuno mushya wo kugira ngo babeshye ngo 23 niri ku Rwanda. Twibirengagije ko wazarenda ari zinyomoza Makanaki. Baravuga ngo sikia uongo. Umve kinyoma. Il a été blessé, il parle d'une chambre d'hôpital à Uvira. Il parle d'une chambre d'hôpital d'Uvira. Ubu we yakomeretse ari mu bitaro, ari mu cyumba cy'ibitaro muri Uvira, aho arimo kuvurirwa. Yego. Noneho bakavuga bati écoutez bien l'écho de la salle. Ubwo zanyira mu bande z'amajwi. Nivuga amajwi yaravuga yongera yisubiramo. Yego. Bigaragaza ko ari umuntu uri mu cyumba. Uvira kumefika ambulance ya maiti. Uvira haje ambulance yuzuye abapfuye. Wazalendo. Na wablese kutoka ku mapambano ya Katogota. N'abakomerekeye mu mirwano yabereye i Katogota. Urumva ko bahuye n'urugamba. Bahuye n'urugamba. None twiyumvira amajwi. Twumve irihe? Duhere kuri aya yakurikiye izi nyandiko. Kurikiye inyandiko? Ngaya 3. Yego. Ndabona harimo y'amasegonda 57. Ni y'amasegonda 42, ni y'amasegonda n'isegonda rimwe ni y'umunota umwe n'amasegonda 2. Reka afungure tuyumve. Y'amasegonda 57. Akaba ariyo mperaho. Yego. Ninakwambia kutulie pale muzeka mko nabo pale. Nenda kubwiza ukuri mwebwe mutuza aho ngaho mwumve ko muri hamwe nabo. Babona uko narme zito. Ati aba bagabo bafite intwaro ziremereye. Aburumva bari bavuga ni intare. Ni intare za Salamu. Yego. Unaitikia. Yebo pepa siko na mimi. Bako na ipigo na sikia mtu wote mnazalika. Ati hari intwaro bafite iremereye. Barayikubita ukumva mu nda hose hararangaye, mu nda harasamye, mu nda harirangiye kwa kundi ivuga none ijwi ukaryumvira nko mu nda. Yeti shadi zoea. Twe twarabimenyereye. Akisikia teksi nza kiga zuba na bako na pio budogo. Zitko na tungulia shiendo. Ati wowe ntabwo wabyumvise kuko ubu ngubu barimo kurasa bwa bundi bwabo bunda buto. Ati twebwe twarabimenyereye. Mwayi milima ya Rubarika. Barimo bararasira hano muri imisozi yo haruguru y'Rubarika. Kuna angalia mabombe sana kwa mu bilima. Turimo turareba ukuntu amabombe batera mu misozi. Ya ziti. Ati nuko. Ini tukaze turoho. Mungu atasaidia. Ihangane Imana iradufasha. Atusikie tu. Unasikia teksi ziko napigwa. Arimo arabwira mugenzi ati urumva ukuntu imbunda zirimo zikubitwa. Ihangane.
Sasa mshamaliza. Kumva yindi kurikiyeho y'amasegonda 42. Yego. Watu washefe ya kitu. Ndio walikuwa tukoza wenzao tena. Abazalendo walikuwa tukoza wenzao. Abazalendo sibo bagiye kubacokoza. Kaza banafunga polisi bakakuya sira ndio bationa kwa gombole kama sibo bagiye bakavuga ngo bararasa ibirindiro byabo ngo bagarura Kamanyora barayifata. Era basikia abakamata ata 1 cm. Kandi gisekeje nta nubwo bahageze nta na santimetero bafashe. Ate 1 cm tangiye busubuye. Ati guhera mu gitondo nta na santimetero ni. Siku tasikiele ngoma yabo ile lisafi yabo moja. Igihe uzumva iyo ngoma yabo irisafi ryayo rimwe. Uvuga yambunda barasayika. Ibi gasangaranye. Huko bantu batoka mamimba. Ati hano abagore bavuyemo inda bakuyemo inda. Pia kutigaro. Baka moto barasikia na. Ati kubera iyo mbunda. Uruma. Bazipunguza muri. Utona baripunguza muri iyo. Ati wigeze ubona aho imbunda bayigabanya ubusaku. Buriya barayirasa bakayigabanya ubusaku. Bashaka bakarwongera. Banayitiga para mu Rwanda tukamye. Bakayivuza bakayirasa kugeza ubwo ubona umugore avuyemo inda. Reka twumve yindi ikurikiyeho. Salamu alaykum bia. Ati na mahoro umeze neza. Cyane bongo siku na panise tuko mutere. Ati ibyo ni ibinyoma twebwe nitwe turi kuri tere. Turaho bibera. Ewa bila twese ariko natanya mu ruvungi. Genda bizi neza isaha barimo kurwanira mu ruvungi. Runa sitko naangalia katogota hivi tupanda kukamulima tuko naangalia katogota na ruvungi. Iyo uzamutse kuri monima turimo turareba katogota imbere yacu. Uko ndalia kandi ngambo za ruvungi muri muntu barika moto. Amasasu arimo ararira mu bice bya ruvungi hari imisozi ya Rubarika hose. Bali deborde bakakwepa kanganiro. Ati buzuranye binjira handi kanganiro. Bali deborde kabisa. Ati buzuranye. Iko na ngambo za ruvungi. Bafite inzira barimo kunyurira inzira z'uruvungi. Bombe ziko mingi samvuni. Bombe ni bazalendo basi hano kumsaidia. Hano. Ese bazalendo umuntu urwana adafite n'umufasha. Refusie bariko nasiganya hapo karibu na Kamanyola na property banasema kwa Shabani. Barimo barwanira hano hafi ya Kamanyola ahantu bita kwa Shabani. Tunaangalia nake. Ruvungi tu. Kini bali refusie. Zabasubije sana msaada wa kubazarira katigana nini abafite uturuka inyuma bamuzanira musada ati ararwanira iki kubaza sene bawusha tubure kuri kujya kubicira ubusa iyo ngiyo numva ari iyo ngiyo ntabigarukiye umva ko bagerageje gusesera bagira gute ariko bari kugerayo bakarimburwa bagerayo barabarimbura bafite imbunda bakubita noneho ngo ibyo mu nda bikajegera abagore bagakuramo amata abagabo bakarwara impiswi ngira ngo urumva ko za ruvungi naho ntibyoroshye ntabwo byoroshye hari ruvungi hari ahitwa Kanganiro Katogota hari Rubarika ibyo ni ibice rwose umuriro wacu ibiri kuhabera babyiyumviye ntabwo ari ibyo dusubiramo kandi Katogota iyo wambuka ubugenda winjira muri Uvira nizose wumva ko abahari bari kujyanwa kuvurirwa Uvira ku bitaro niba bari kuvurirwa ku bitaro ni nka kuriya ni nk'ibya Sake na Goma ariko ku ruhande rundi ubu naho bagahondagurwa bikomeye cyane aho bavuga bati nibo bagiye kubendereza
twumva amarira no kwirata kwa Makanaki. Makanaki ingirwa generale iri kuvugira mu bitaro. Urumva icyo ashaka ni ukugira ngo bakomeze bashire, nibura banze yoroherwemo gakeya azabona uko ahunga, yoroherwa noneho aturumbikemo agenda. Twaza iye ifite amasegonda ngahe? Ni iminota 5. Iminota 5 n'amasegonda 29. Yego. Ikatumwumve. Jambo Wakongomani yote. Ni mimi kiongozi Makanaki Kasindika John ndio nawasalimia. Muraho neza Wakongomani mwese, ni jewe Makanaki Kasindika John baramutse. Leo siku ya pili tarehe 6. Ati none wa kabiri tariki 6 umwaka n'uyu nguyu ni n'uyu munsi iyo yasohotse Mushakamba yasohotse mu kanya. Urumva ko yari mu nzu n'ijwi rirumvikana. Aya makuru yose nayo mu gitondo. Ameze nk'umuntu uri mu biro. Amanitse amaguru areka. Yego, reka twumve. Ndio napenda kuwajulisha kama tupo kwenye kazi sehemu mnajua eneo yote ya milima ya chini na juu. Ati nibyo murabizi cyane ko turi mu kazi. Ndashaka kubabwira ko turi mu kazi ahantu muzi hose, imisozi yo hasi n'iyo hejuru. Kuanzia Fizi, Mwenga, Uvira. Uhereye Fizi, Mwenga na Uvira. Napenda kuambia Wakongomani wasiogope kitu, basimame imara. Ndashaka kubwira Abakongomani bo kugira ubwoba, ahubwo bahagarare neza bene. Ni mimi kiongozi Makanaki Kasindika John ndio nawaambia. Ni jewe umuyobozi Makanika Kasindika John ubabwira. Wamama, wababa, watoto, wakaka, wadada, abagabo, abagore, abana, bavandimwe bacu, bashiki bacu. Mushimame imara, musiogope, mufanye kazi zenu bisi munataka. Nimugire ubwoba, muhagarare mwemye, mukora akazi kanyu uko mushaka. Kwa maana nyuma ya Mungu na mbele ya Mungu hakuna mwingine. Kiende Mungu ko imbere n'inyuma y'Imana nta wundi uhari. Mungu anasema hakuna mwingine anapanguaka. Rero icyo Imana yavuze yategetse nta ugikuraho. Na mimi Makanaki kama niko hapa, wala sisi wa Makanaki wala sisi wazalendo, kama tuko tunapigania nchi wa viongozi wa wazalendo kama vile Wakongomani. Twebwe wazalendo wa Makanaki cyangwa se twebwe ba Makanaki, turi ngaha turwanirira igihugu cyacu cya Kongo. Tunapigania nchi yetu haiwezi nyang'anywa na adui. Turarwanira igihugu cyacu, ntabwo twatamburwa n'umwanzi. Hata adui alete vifaa gani? Ati nubwo umwanzi yazana ibikoresho bimeze bite, hata adui afanye namna gani, nubwo umwanzi yakora bimeze bite, hata adui apiganishe pesa namna gani, ule nubwo umwanzi arwanisha amafaranga bimeze bite, kiwelewele ko na akili kama chura ndo atakula ile rushwa. Ati uriya rero w'igicucu ufite ubwenge nk'ubw'igiceri niwe warye ruswa. Lakini mkongomani wala mzalendo hawezi kula ile rushwa. Ariko umukongomani cyangwa umuzalendo ukunda igihugu ntabwo ashobora kurya ruswa. Na ule mzalendo anaongea na adui, manake ule haiko mzalendo hapana. Ati kandi n'umuzalendo uganira n'umwanzi, ati uwo ntabwo ari umuzalendo, ndabihakanye. Hapana,
ule huko nakutana kiwelewele, ni mzalendo, iko napitisha adui, iko naongea hari muzarendo, usanga ari umuzarendo ariko agahishira agatambutsa umwanzi, ati uwo nguwo ntabwo ari umuzarendo. Kana huko naongea na adui, unafanya nini? Wowe uganira n'umwanzi ukora iki? Uganira n'umwanzi. Kumbe message napenda kuambia Wakongomani, hii makanaki iko imara kama vile bendera ya Kongo. Rero ubutumwa nshaka kubaha je makanaki mpagaze nemye nk'ibendera rya Kongo. Na inzi kufia kidonda sio dhambi. Mimi ati kandi isazi gupfira ku gisebe ntabwo ari icyaha. Mungu mugani. Tutapigania nchi yetu ya Kongo mpaka mwisho. Twebwe tuzarwanira igihugu cyacu cya Kongo kugeza ku iherezo. Message napenda kuambia wazalendo wote, ubutumwa nshaka guha abazalendo bose, zone Fizi, zone Uvira, zone Mwenga, zone ya Fizi, zone ya Uvira, zone ya Mwenga. Uvira napenda kuambia wazalendo wote iko hapa msangere vile ya Uvira. Wazalendo ndashaka kubabwira barahangaha muri centre ya Uvira. Wazalendo wote biko mupleme, kiongozi Kamama, kiongozi Kiayai, kiongozi Abdu, kiongozi ati bari mu kibaya cya Rusizi muri pleme. Ati umuyobozi Kamama, umuyobozi Kiaya, umuyobozi Mamadu, avuga amazina yabo. Na wengine wote wenye sikutaya majina. N'abandi bose ntavuze amazina. Kitu na maomba kuharaka sana msigio. Ati ikintu mbasaba byihuse ni dozane maadui. Ati nimuhindukirire umwanzi. Simame imara mupigane. Ati muhagarare mwenye murwane. Mimi tayari niko hapa Luvungi na sasa jewe ndi hano Luvungi. Hivi naongea na moyo liko kwenye milima ya Kamanyola hapa. N'ubu tuganira ndi ku misozi ya Kamanyola. Niko kwenye milima Kamanyola hapa kwa saa hizi siku ya pili, siku 6. Ati jewe ndi hano ku misozi ya Kamanyola uyu munsi wa kabiri tariki ya 6. Simame imara saa hizi, msikie mnasimama imara, mfanye kazi kwa bidii na courage. Ati izi saha mwumve muhagaze mukora akazi mushishikaye, mushishikare mukora akazi mushishikaye, mufite ni courage ubwo ni n'umurava. Muwache mambo ya siasa wa Bongo. Simureke ibintu by'ubupolitike bw'ibinyoma. Bule kumaredio mtu aisha kwa na njana iko na baitisha. Ubwo bunama muntu afite inzara akabahamagara. Aseme huko kwingine chama hakuna ingine mipango yeneko nyuma ya kupiga tu adui. Hakuna nta zindi ntego zindi karo gukubita umwanzi. Intego ni gukubita umwanzi. Ingine mwache kudanganyika na bure. Mubeshwe n'ubusa. Basi bazalendo mzone Uvira. Mwache chuki, mwache fitina. Ati rero namwe rero bazalendo bo mu gace ka Uvira muri Rwango. Siangalie kitu, hakuna pesa. Pesa tupiganie nchi yetu. Mureba amafaranga mureke turwanire igihugu cyacu. Wane kwa bure, mpunguze na bulezi. Mwicane mupfubusa kandi mugabanye n'ubusinzi. Muwache na kumaredio wa ovyo. Mureke n'ubunama bw'amafuti. Siwe watu watapata watangaja tukufanye hivi kundi hapana. Iya mujya mu bunama bamwe bakavuga ngo gatsiko kamwe dukora ibi ati ibyo mubireke. Hapana. Mubireke.
kitu na basi mshimame mpiganie nchi na mkamatane tena kwa bega bazalendo ya Mubulene ati ikintu mbasabye ni muhamagara mwemwe mufatane urutugu kurundi abazalendo bo mu kibaya cya Rusizi bazalendo ya Uvira tunaiya tuko na eta majoro moya abazalendo bo muri Uvira turabizi dufite ubuyobozi bumwe bwa eta majoro imwe tu musikivu wala mukongo yetu musoni ya Uvira mwenda Fizi haba muri Kivu y'Amajyepfo Uvira Mwenga Fizi fatane pega kwa pega tupiganie dufatane urunana niye nchi turwanire igihugu kiongozi ya Kutumbeko pale kiongozi Reneko pale kiongozi umuyobozi ya Kutumba arahari Rene arahari Kamameko pale na viongozi wengine wote Abdu n'abandi bayobozi bandi nkaba Abdu na viongozi wengine wote biko pale Baidunga Bakashumba n'abandi bayobozi bose barahari babitwa Bairunga Bakashumba Barukumeta bote biko pale bose barahari kiongozi Ngoma Nzito umuyobozi Ngoma Nzito na wengine bote bakio kwenye milima ya Bukavu n'abandi bose bari mu misozi ya Bukavu na milima ya bakiwa huko Nord Kivu Goma n'abandi bari mu misozi ya Nord Kivu Igoma bashimame mara tusikie muhiti kutatu tuko nayo Nord Kivu Sud Kivu tusikie tena adui ati bahagarare benye muri iminsi 3 haba Sud Kivu haba Nord Kivu tuvuye amajyepfo cyangwa Kivu y'Amajyaruguru twumve nta mwanzi tukihafite mapenzi ya Mungu na bambia tusikie tena adui urukundo rw'Imana ndababwiye rwose ntituzongere kumva ko ari umwanzi tutegemee dawa tunategemea ndugu Mungu ntabwo twishingikirije imiti twishingikirije Imana ule iko na rakine na mazaki atupe mbali kabisa kila wale wese ufite ikibazo na mugenzi we rwose abijugunye mzalendo ashimame apiganie nchi ni hakikishe kila mtu anapanda gari adui apigwe mwisi 2-3 ati noneho nemeje ko buri muntu yuri imodoka umwanzi yakubiswe msiketera Kamanyola twongeye kumwumva Kamanyola ndio courage mzee Kutumba courage mzee Rene umurava mzee ya Kutumba umurava mzee Rene courage Kamama umurava Kamama courage na Kambogo courage murava Kambogo courage babiongozi yote Abdu courage babiongozi murava abayobozi bose ba Abdu viongozi yote biko Mubulene courage bose bari muri Plene viongozi yote biko Fizi Mwenga abayobozi bose bari muri Fizi Mwenga Uvira courage Mungu awabariki sana umurava Imana rwose barimigisha mimi niko imara kama vile bendera ya Kongo jewe ntanagaze bwuma n'ibendera rya Kongo ni kupigania nchi hadi mwisho kurwanira igihugu kugeza ku wanyuma sirudi nyuma batu baikaza wafanye makazi zabo mimi lakini Yesu nshobora gusubira inyuma abantu bagende bakora akazi kabo jewe niko imara kama vile bendera ya nchi jewe makanaki agaze bwuma n'ibendera ry'igihugu murakoze cyane uwo General Makanaki ariko buriya ngo akagura kamanitse urumva ari gushora abandi we ntagenda noneho igisekeje Mushakamba ahantu babambuye mu mwaka wose cyangwa umwaka urenga yego waravuga ngo mu minsi 3 ngo bahafate mu minsi 3 ngo Nord Kivu ntibiri mu mwanzi mu minsi 3 Sud Kivu ntibiri mu mwanzi ngo nagoma ukibaza noneho yarangiza aba bagabo tubaziho gukoresha imiti cyane ndaza kukwereka ko bafite umusatsi bamushyize buji ku mutwe barimo bamuhunda imiti yo kurwana namubonye wamubonye ku ntera y'umusatsi akabeshya ngo ntabwo bishingikirije imiti ngo bishingikirije Imana sinzi rero uburyo yahindutse
aya ni amagambo y'umuntu watsinzwe, ni ibintu bitamumenyereyeho kuko nawe ubyiyumviye. yego ntabwo byabaye gutera imbaraga abasirikare, ahubwo ni ukubagira inama. Inama atabagiriye bari kuri front line bari kumwe cyangwa se bari mu nama yabo, ari kuyizana kuri social media kugira ute. Tubonye ko ubwabyo atubwiye ko batumvikana, barimo utugurupu dutsinda dutandukanye, ari abasinzi ari iki ntibariho, none ngo nabo bari bugaruza igihugu. Arabivuga ari mu bitaro. Ngira ngo yagize akarere ngo ari mu misozi ya Kamanyora kandi ari mu bitaro Uvira ngo ari Ruvungi. Reka twumve ubundi butumwa tubuze kumva n'ubutumwa buri mu Gishihari bunasobanura uko ameze. Yego, twumve ubwo butumwa busigaye bundi bw'amajwi, noneho tuze gukomeza kugira abantu badukurikiye bumve, bumvise Makanaki yemera, ariko bumve n'abandi bavuga uko bimeze n'uburyo bari kwiruka kibuno mpamaguru mu misozi ya Uvira. Ubuye twumva iza audio ziri hepfo gato, ni zihe buriya? Ziri hejuru y'uyu mugabo. Hari ifite amasegonda 41. Yego. Ifite 53. Ifite 49. Yego. Reka twumve. Mtamashamamba acha kabisa kudanganya. Sai tuko hapa tuko katogora sai useto mungoromo zisikia gari yako ndio inapita sai. Ameze nk'unyomozi uriya muyobozi wabo. Reka mureke kubesha ati izi saa turi Katogota ati wumvise ukuntu amasasu arira. Ndio ni bako tu. Ati M23 nibo bahari. Wacha kabisa kukwasikia udhaifu na sandika message. Nishajiona mpaki message moja mu group tensha kwa mtezi. Mwache ati iyo message nayibonye hariya muri group ku rubuga niyo ndimo guruza na besa mureke kubesha. Sai ni bako Katogota sai ni ati izi saha bari Katogota ni M23. Bazalendo sai balikimbia na maji tuwasikia tena na sisi na ni bazalendo izi saha birutse nta nubwo tubumva. Sai ngabako niba kungaba kule makasi ndio bado wakimbia. Ati izi saha umwari marabaseka ati izi saha baririya muri Kafizi ni mo birukiye. Ajambeni mdawa Okay. Ewa hiyo piana kukatogota pitere kuungi stress Katogota. Haikuwa seme Burundi au Katogota. Ndio mwenye ile audio asubuhi ule kiana tumana audio asubuhi. Ndio mwenye nayo. Sasa nakwambia bazalendo walikimbia sana raji. Ati yo ubutumwa wumvise nubwo umusore ari Katogota izisaha ati ndakubwiza ukuri ati bazalendo birutse nk'inkuba. Sinzi ukuntu inkuba yiruka rero. Ubwo ni nk'umurabyo. Abakuvumilia hata masafi ya ola. Ati nta nubwo bihanganiye amasafi ya M23. Abakuvumilia hata. Ati ntabwo bayihanganiye na gato. Ya timu kubira munagani. Ibirutse sinzi uko nabikubwiye. Byo bikaroti asemaka iki. Ati bingibi nibyo Karoti ajya avuga. Atangiye gugarikira Karoti. Kabya sinako ikora provoke basa namta. Karoti ajya avuga ati ujya gucokoza abantu. Abaweza. Tabashoboye. Kabya tutayarisha muyajianda. Muritegura muragira mute. Na provoke tu watu tu. Mugacokoza abantu gusa navuta baweza mutari bubashobore. Hiyo kiana sai masina ichi ako mwingine sai. Ati uwo musore ubu amasasu yamushiranye bari mu mujini gusa. Kitu mtu alikimbia kama vile sijui kama lightning raji kabisa. Ni hatari. Ya bazalendo ngo birutse nk'inkuba.
makanaki hakuna. Nishawaambia siku ndio tunapanaji hivyo. Ni mabunduki balizabula na baba bazalendo bashashuka mu mwingine. Narababwiye imbunda bagiye batanga bakwiragiza mu bantu mu bazarendo. Barangiza bakamanuka mu mujyi. Sasa nasikia mtu alipata franga yake walimuua mjia na hiyo kumva umuntu yabonye amafaranga ye bamwishe mu nzu. Walimuua moto bakanya nini? Mwiciye kuri moto bagize bati. Iko siku serikali itachukua sheria maamuzi yake. Ati hari igihe tegeti uzagucira urubanza. Kileta karibisha nyoka kutoa mtori ikaileta mwingine. Ati kuko leta yagize itya ifata inzoka ivana mu bihuru yizana mu mujyi. Zalendo koko berako nele roho ya kupigania nchi na koko wengine ni wizi tu. Wizi wowe abazarendo na bafite umutima wo kurwana igihugu ariko abazarendo bandi bo muzuro akindi watu watakimbia wengine wataua watu wataiba watu bafiche miji bafiche abantu tu watafanya nini na adui ko pale wote sapigana hawataenda. Ati kandi umwanzi ari hariya ariko kujya kurwana nta nubwo bajyayo. Huko hapa siku ndio zinapanaji. Wanga iminsi ni igitanga amazina. Soreza nga. Ngira ngo birisobanuye. Yego. Ariko hano hari ijwi ryo mu gishi. Yego. Rifite umunota n'amasegonda 46. Yego. Ngira ngo si ngombwa ko twigwa turikina ahubwo turavuga ibirimo. Yego. Yarimo avuga ko atabona ko bagera muri Kamanyora. Yego. Kubera ko ngo babashinja cyangwa bafata urumva ko ari umuntu ukorana n'izo wazarendo cya FRDC. Ariko ahita avuga ati ngo niriwe mvura inkomere hano muri centre de santé. Ati abababaye cyane twabajyanye Uvira. Yego. Hano bafite inkomere, dufite inkomere 10. Atari ko bo ntango babaye cyane. Yego. Mu babaye cyane harimo abayobozi nka Makanaki, ati example nka Makanaki. N'undi w'imbonera kuri. Kuvuga bari hamwe n'abarundi ntabwo ari abakongomani cyane rwose. Babahaye ubuvuzi bw'ibanze kuko amabombe yagiye abafata ku maguru. Yego. Turi mu kazi mukomeze mudufashe ibishoboka. Yego. Urumva ko babahasa umuriro cyane. Numva generali yaraswa. Yego abagenerali babiri w'imbonera kure n'uwa wazarendo. Amabombe abafasha amaguru. Ubundi niva namenya ko imbonera kure zabaye ba generali bazakiranuka. Uriya arashaka muzamusimbura. Hari amakuru ngo y'imwenga bimeze bite? Amakuru y'imwenga ndibutsa twibagirwa ariko si byiza ko twibagirwa. Baravuga bati urgent la localité de Buhamba, groupement de Ruchiga, chefferie de Ruhinja, en territoire de Mwenga, vient de tomber tout de suite aux mains du M23. Nous constatons la fuite de tous les Wazarendo. Il est 10h20 et 6 mai 2025. Birihutirwa. Localité ya Buhamba, muri groupement ya Ruchiga, chefferie ya Ruhinja, muri territoire ya Mwenga, hamaze gufatwa na M23. Aka kanya isaa 4:20 kuri iyi tariki ya 6 z'ukwa 5 2025. Abazarendo bose birutse bahunze. Urumva? Yego.
ibyo n'ibibaye mu kanya gashize. N'ubundi aya makuru yose ni ay'uyu munsi tariki ya 6 z'ukwa 5. Agakomeza ati wa M23 wamefika wengi sana pale kwangu Chiramo na wengine wanaingia mu izine ya Twangiza. Ba M23 baje benshi cyane hariya iwanjye Ichiramo. Abandi binjira mu ruganda rwa Twangiza. Noneho bati jambo wa ndugu zetu shie huku kwetu ba M23 wanafika kwetu Ruchiga hivi wako muizine ya Banro banafika saa 4 batu wamekimbia sana tena. Uyu nawe ni amakuru yemezaga ko ba M23 yageze iwabo ahitwa Ruchiga. Ni bamaze binjiye mu ruganda bavugaga abantu birutse. Ngayo nguko urumva ko hariya hepfo muri Kivu y'Amajyepfo batoroheje. Ya nkuba rero yaje umuntu bayababwiye Karota bayababwije ukuri bakanga kwemera. Karota bayababwiye twanze kuigwa tubagezaho inkuru ya Karoti batudushinja kubogama tugaragaza amajwi y'abandi n'aya makanaki kugira ngo bumve ko ibyo tuvuga tutagendera kuri influence ya M23. Noneho nkuko nawe nabikubwiye ya nkuba yakubise ejo za Kamanyora bure yari ivuye mu kibira. Amakuru nuko imbonera kure abarundi na FDLR na imbonera kure za CNDD hari imbonera kuri 700 zaburaga umunsi umwe ngo zikore pass out zimurirwe mu kigo cyitwa cyo mu ntara ya Bubanza. Bisoza amahugurwa. Mu ijoro ryo kuwa 4 rishyira kuwa 5 mu gicuku cyo ku itariki cyo kuwa mbere. Tariki ya 5 z'ukwa 5 2025. Inkuba za nijoro rwose zigenzura ishyamba rya Kibira. Zagukubitiye ikintu cyitwa abo basirikare. Zakoresheje ubuhanga bwazo. Zibasira cyane FDLR n'abarundi bari barabaye inshuti. Mu bamaze kubarurwa amaze kubarurwa 43. Ariko bari ubwo nabari muri bataye 3 zatorejwe mu Kibira. Abo akaba ari ababonwe n'abaturage. Ni imirambo yabonwe n'abaturage mu mirima yegereye Ikibira mu mugezi waho umena muri Rusizi. Abo nabagiye bagaragara abo 43. Ntango umubare w'abapfuye nyirizina uramenyekana kubera ko haravugwa bagiye babonwa n'abaturage ariko bapfuye bikabyemezwa ko baba ari benshi kurusha abangaba ndetse n'abakomeretse akaba ari uko. Iyi nkuba rero niyo yavuye aho irangije ijya hariya irongerera kubitira Kamanyora. Ubundi imiborogo iba myinshi muri FDLR n'imbonera kure. Urumva ko urugamba ruracyakomeye ruracyahari. Turi bukomeze mu makuru yacu. Tuza gukomereza by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi ariko tuve Uvira tujye Bukavu. Aho guverineri yatashye cyangwa se Manuel Birato guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yasuye
urugomero rw'amashanyarazi rwa Rusizi ya kabiri Bukavu, yego atangariza abaturage ko vuba aha imihanda yose igenzurwa na AFC izaba ifite amashanyarazi. yego Urumva ko imihigo irakomeje muri AFC cyane. none abandi baravugira mu bitaro bagaragaza ko hari icyo bazakora ngo mu minsi 3. tunyuze amaso mu by'idoha. Yego twajya Doha. Yego Doha turebe aho hatatuwe ibyo mama 23 imaze gukora mu rwego rwo kugaragariza icyizere umuhuza ndetse na leta ya Kinshasa. Kubiye mu ngingo zigeze muri 5. Twaziramo twihuta. Yego. Umutwe wabyo uravuga ngo la reprise des négociations à Doha entre le gouvernement et la FCM23. Ni ukuvuga ngo isubukurwa ry'ibiganiro by'i Doha hagati ya leta ya Kinshasa na FCM23. Inkuru igakomeza iti les échanges ont repris sous médiation qatari 2 semaines après une déclaration conjointe en faveur d'une trêve. Voici ce qu'on en sait. Ibiganiro byatangiye ku buhuza bwa Qatar nyuma ibyumweru 2 nyuma yaho hasohokeye itangazo rihuriweho n'impande zombi byavugaga ku gahenge. Dore rero icyo tubiziho ni iki cya mbere kavuga bati représentants de 2 camps arrivés ce week-end à Doha à l'invitation du Qatar. Ngo abahagarariye impande zombi bageze i Doha muri Qatar muri weekend ishize. Yego. Noneho icya kabiri la délégation AFC remaniée désormais dirigée par Benjamin Bonima, un nom connu déjà impliqué dans les négociations de 2013 avec le gouvernement. M23 AFC yari yahinduye intumwa zayo noneho ziyobowe n'uwitwa Benjamin Bonima, kandi izina rikaba rizwi no mu biganiro byo muri 2013 mu gihe baganiraga na guverinoma. Yego. Ni ukuvuga n'icyo gihe yabaga arimo. Cya gatatu, échange tenu dimanche 4 mai 2025. Ibiganiro byabaye itariki 4 ku cyumweru 4 z'ukwa 5 2025. Discussion encore préliminaire. Aucun sujet de fond abordé, aucune avancée majeure signalée. Habayeho ibiganiro bimeze nk'intango, ntabwo bigeze binjira mu muzi w'ikibazo kandi nta nubwo bigeze batera imbere cyane. Icya kane, la FC M23 attend des gestes de confiance de Kinshasa pour faire bouger les lignes. AFC M23 mbere y'uko inyeganyeza imirongo y'urugamba irindiriye ko Kinshasa igaragaza igikorwa kimwe cyatuma bagira icyizere. Ingingo ya 5 ni nawe ya nyuma. Le mouvement affirme avoir déjà fait sa part. AFC M23 yo iremeza ko yamaze gukora ibyo yagombaga gukora. Icya mbere, gukura ingabo zayo muri Walikale Centre. Cya kabiri, kwemerera SAMIDRC kugenda n'ibikoresho byayo Goma. Cya gatatu, kwemerera FRDC n'abapolisi
barahungiye muri MONUSCO babemerera kugenda ijyanwa na MONUSCO bakava i Goma bakerekeza i Beni aho bazaza bajya i Kinshasa kugira ngo n'ubu bamwe bamaze kugerayo. Yego. Ikindi ni uko yasohoye ririya tangazo rihuriyeho na guverinoma rimwe ry'i Doha, aho basohoye itangazo risa buri umwe ashyizeho ibirango bye. Noneho bakavuga bati ibi biganiro biramutse bigeze ku ntego, imishyikirano ishobora noneho kujya ku kindi cyiciro. Kuko icyiciro bariho nicyo kibanza, ibi biganiro biramutse bigeze ku ntego batera intambwe bakajya ku kindi cyiciro. Yego. kugira ngo nibyo ngibyo biduha. Urakoze cyane Bwana Sentama. Yego, urakoze nawe. Ngira ngo twagana no ku musozo. Yego. Tukareka amakuru abantu bakayakurikira aho bari hagiye hatandukanye. Yego. Umunsi mwiza. Dukomeze dushakisha andi makuru tuze kuyabagezaho mu masaha ari imbere. Umunsi mwiza. turabashimiye ko mudahwema gukurikira amakuru yacu. Turabashimiye byimazeyo kandi turabasaba batarakanda subscribe mwakanda subscribe kandi inshuro imwe gusa, mukande like, mukande share kugira ngo musangize inshuti zanyu ibiganiro byacu, kandi mutwandikire binyuze muri comments, mudushyikirize ibitekerezo, ibyifuzo n'inyunganizi byanyu kuko bidufasha kurushaho gukora neza. Umunsi mwiza rero, mwari kumwe na Sentama.